Drugari, dobrodošli u novi video i danas ću da snimam jedno malo otvaranje. Otvorit ću sve ove boksove što vidite ovdje. Ovaj sam stavio da mi se otvara. To ću kasnije da snimim otvaranje, tako da ajde krenut ću od ovog najslabijeg, odnosno najgoreg da kažem. Sad ovaj bronz, silver, tu ništa nisam dobio. I gold, nadam se da ću nešto dobijem zato što baš dugo nisam nijednog dobio. Inače sa svima imam preko 1000, pa onda malo trofeja dobijam sa njima kad budem neki. Kad na primjer budem 17, 16 ili tako nešto, onda dosta gubim. Evo možete da vidite, na primjer, ako budem 35 minus 6 sa bakom minus 7, 35, a ako budem 17 isto je minus 7, tako da to mi je dosta glupo, mnogo trofeja trošim i nadam se da ću nešto dobro da dobijem i ništa. Dobro, dobio sam Oli i ovo, odnosno coinse, mogu da, ok, dobio sam ovo. To nije loše, koliko treba, 400 gemova. Ja imam 395, tako da ajde ja ću odgledam 5 videa pa onda da stignem do 400, tako da vidimo se za to vreme. Evo nastavljam, sad imam 400 gemova, tako da mogu da otvorim ovo. Ok, dobio sam ovo, to nije loše. To je nova stvar, to ću da ubacim da koristim, 440 gemova, a ovo sam platio 400 i 590 coinsa, tako da ovo se sigurno isplatilo. Mogu ovo da stavim, na primjer, umjesto ovog, onda ovdje isto umjesto ovog, ponovo ovo, i sad ovo, ajde stavit ću umjesto ovog. I ovdje isto, u stvari ne, ajde stavit ću ovo ovdje, a izbacit ću ovo da mi se stvore 3 bombe, zato što to mi je glupo samo da se 3 bombe tako rastvore. Mislim, ne da se rastvore, nego kad bacim jednu, onda odjednom 3 izađu i udare duplo više. Ajde uzet ću pandu da probam kako će to da izgleda. Video sam ovo da neki ljudi imaju, ali ne znam tačno čemu to služi. Sad ću da isprobam i da vidim šta je to. Ok, inače mogu da pojedem travu pa onda da se oporavim. I mogu ovako da bacim, što sam rekao u prošloj epizodi, da se odbacim. Vidi, jedan i drugi imaju zlatnu pušku, a ja sam uzeo pandu koji nema pušku, ok. Ne to, ovamo sam hteo. Dobro, već imam 2 ova, što je dosta, tako da kako on brzo uzima, zato što lisica obično ovako brzo uzima i još ima kaficu ovu i onda mnogo brže uzima. Dobro. On nije uzeo ovu bombu, verovatno je već ima, ili ima neku bolju. Još 15 nas je ostalo. Ovi to je krenuo da me juri, postao je nevidljiv, pa sam ga ja udario. A to kad postanete nevidljivi sa ovim kameleonom, onda ako udarite njega, on će da prestane da bude nevidljiv. O ne, ovo nije dobro. Ne, kad sam potrošio jedni i drugi heal, ne znam kako sam to uspio da uradim. Ali vidio sam da mi je špric valjda pomogao, ne znam kako, ne znam čime služi, ali dobro. Ja mislim da će sljedeći chest da bude valjda silver, zato što sam 3 zadnje chesta dobio bronze chest. Ili možda 2 zadnje, ne znam tačno, ali bronze chest sam sigurno dobio, tako da nadam se da će da bude silver chest. Dobro, sad imam ove 2 srebrna, samo nemam ovo kako se zove,
X-Bow, ako se tako kaže. Dobro, evo ga taj X-Bow. U 3 heala ovde, a ja imam jedan i drugi. Ja nekad nemam heal i ne mogu da preživim. Ali dobro, može samo 2 da se uzme, da može više. Ja bi za sve ovo, pa bi imao 5. I još mogu da pojedem travu. To bi onda verovatno pa 100% bio prvi. A i bilo bi previše dobro da može da da može više od 3 heala da ima. Čak i, aha, evo ovde, sakrilo se ovde. Sad da vidimo ako uspijem da mu pomognem. Ok, nikoga ne čuva, što je dobro. Dobro, ja idem da pojedem travu ovamo. Ovdje još jedan heal, njemu treba sad, zato što se sad healovo. Ok, ovdje je zona, uskoro će da dođe. Ima nas još 10, a velika je zona. Nekad kad je mala zona, ima nas oko 5, što je mnogo za tako malu zonu. Ovaj nije uspio da si... Možda nema heal, otkud znam. Ne. Ovaj tu će da me ubije. Gađa me sve vreme. Tako da ja bežim ovamo, samo što moram da pojedem travu. Dobro. Preživao sam, samo moram ovo da uradim, eto. On je tamo još u zoni, mislim. Dobro, on je sad 10. To je ako ima isto trofeja kao ja, znači, ne. Ovaj to me juri. To znači ako ima isto trofeja kao ja da je 0, ja sam ušao u top 7. Ovdje sigurno ima nekog. Ovdje. O ne. Ovi tu me jure. Dobro, ja ću postavim zamku za svaki slučaj ako neko krene da me juri, ali ovaj tu je došao pored zamke i ja sam verovatno mrtav. Iako nisam još, ušao sam u top 5. I pokušavam negde da odem i da se sakrijem u ovo. Ok, ubio sam ga. Ne. Ovo nisam ni hteo, ovo sam slučajno stisnuo i preživeo sam. I verovatno sam sad mrtav, da. 5. sam, vatra me ubila. Tako da, plus 6 trofeja. Da vidim, ne, ponovo bronz. Glupo je što nisam dobio ni jednog novog, mislim nisam dobio, ko zna koliko, možda mjesec dana nisam dobio ni jednog. Ovog na početku igrice, kad sam imao 2000 trofeja, tad sam dobio 5 njih i mislio sam ako se tako nastavi da ću skupim skoro sve, a u stvari mi je stalo i onda imam samo ovih 5, tako da to bi bilo to za ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like i subscribe, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!